Гранит Кушхатуачер, Адыгейми Чапанах Халямет Хамьяз, Республика Мемезаку, Урысия Мизарапсоу, Анах Чападаху и Ахамария Сатырхат, Непа, Мепсохода Чупар, Чуопса Мисаугат Ходиеп, Зекуаба, Закуатара Чуп, Бемашим Лягушт Мужа Плижишахам, Карабсра Дунай, Махармиш, Крешалах. Гранит псухода чупар каготугаеп, ары пакош узаколанча нах псынчаха махалыта, гозарып лакурагогу мурча зохча ашве бугуква, псохош хагуа шаршига псо, псоупу дахумра хамишчей разфаг вихогуанам кахеубыта, зеку хамапа чиже пляп заулахар огогнапцам шигапсага. Апарана плагумча касагуайми, гранит кусхатуачам чиже пляп хамязм чупам шигапсо, арказуша хатратам гахаритетхап, Ехыпи апарнах мышами зекуабо гозарыплъэлъэн къокӏохэрэр зэкӏэ мыщ къыщеуцух гранит къушъхьэтӏуакӏэм нэӏуасэ зыщыфашӏынэу щырагъажьэ. Ауар бгъэшӏэгъонэу щытэп чӏыпӏэр автомобилхэм апае уцупӏэу ашӏыгъ, ау пстэури ышӏуагъэшӏэгъон зекӏохэм лъэсыгъогукӏэ кӏырпхэр аутыгъэу чыжьэ плъапӏэу агъэфедэ. Мы чӏыпӏэм укъызехкӏэ къушъхьэтӏуакӏэм итеплъэ дахэхэр нам къыфызэӏуехых. Къушъхьэтӏуакӏэм идэхагъэ ухапӏэ зэщынэгъоншагъэр щыбгъэгъупшэ хъущтэп, чыжьэ плъапӏэр къэшӏыхьагъэп, арышъ нэпкъым благъэу екӏуалӏэ хъущтэп. Приехали в гости к вам в Адыгею посмотреть ваши красоты. Мне очень нравится. Тем более после дождей шумно, очень красиво. Не хочется попасть только туда, вниз. Потому что это страшная сила. Гранит къушъхьэтӏуакӏэр чӏыопсым исаугъэт къодыеу щымыту геологхэмкӏи мэхьанэ ин зиӏэчӏып. Мыщ дэжьым шъхьэгуащэ здэчъырэ нэпкъхэр гранит мыжъо инхэу шъошэ зэфэшъхьафхэр зиӏэхэм къагъэпсых. Апстэури жьыбгъэр, псыр, тыгъэр ыкӏи уахътэр зэкӏыгъхэу апсыхьагъэх ыкӏи ауджэшъугъэх, ямышӏыкӏэу агъэпсыгъэх. Къушъхьэтӏуакӏэр зэрэпсэоу гранитым ыкӏи нэмыкӏ мыжъо лъэпкъ лъапӏэхэм ахэшӏыкӏыгъ. Илъэс миллион шитӏурэ шъэныкъорэкӏэ узэкӏэӏэбэжьмэ ахэр ыгъэпсыгъэ хъугъагъэх. Къэӏогъэн фае гранитыр анахь мыжъо пытэхэм ахалъытэ, ау ащыкӏуачӏэ шъхьэгуащэ пэуцужьы. Илъэс мин пчъагъэхэм къакӏоцӏ, мыпшъыжьэу теубытагъэ хэлъэу мыжъохэм апхырычъ лъэсыхьэхэзэ гъогу зыфешӏыжьы. Джащ фэдэу гранит псыхъодэ чӏыпӏэу Кавказмэ анахь дахэу щалъытэрэр ыгъэпсыгъэ хъугъэ. Хъымыщтэи кӏорэ лъэмыджым ычӏэгъу къызехкӏэ мыщ фэдэу къушъхьэтӏуакӏэм имыжъо дэпкъхэм къащыпкъухьан олъэкӏы. Мы чӏыпӏэ дэдэм ар къыщежьэ. Пстэумкӏэ километритӏу фэдизыр къушъхьэтӏуакӏэм икӏыхьагъ. Мы смотрим на это бешеное течение, оно нас всех вообще восхищает, потому что мы смотрим на мощь воды, и это просто, честно, завораживает настолько, что ты не представляешь, что вот это вот все, это наш край, это наша Россия. У нас столько красивых мест, это все выглядит настолько потрясающе. Я просто восхищена, честное слово. Даже несмотря на дождик какой-то там мелкий, все равно это выглядит все потрясающе. Эмоций через край, честное слово. Смотришь на воду, стоишь здесь, и прямо оно захватывает дух. Мы приехали в Адыгею первый раз. Нам здесь очень безумно нравится. Второй день уже ездим по достопримечательностям природы. Вчера мы были на плато Лаганаки. Ой, там вообще было безумно красиво. Там еще даже не сошел снег до конца. Супер, такой природы мы нигде не видели. Вот только с дочкой вылезли из гранитного каньона. Очень все понравилось. Супер. Лъэмыджым дэжь псыхъор здачъырэмкӏэ узехырэм псыхъомэ инэу Сибиркӏэ заджэхэрэр шъхьэгуащэ зыщыхэлъэдэжьрэ чӏыпӏэр зэбгъэлъэгъун плъэкӏыщт. Псыкъефэх цӏыкӏур къыгъэпсызэ гранит къушъхьэтӏуакӏэм ар къыдэлъадэ. Мыщ дэжьым чӏыопсым ищыпэтеплъэ идэхагъэ нэмфэ плъэкӏырэп.
Гранит къушъхьэтӏуакӏэр адыгэ чӏыгум илъэгъупхъэхэм ащыщэу илъэсишъэкӏэу зэкӏабэжьмэ къызэӏуахыгъагъ. Ащ дэжьым лъэслъагъор рекӏокӏэу агъэпсыгъагъ. Гранит къушъхьэтӏуакӏэм дэчърэ псынэпхэр ялъэгагъэкӏэ зэфэшъхьафых, анахь лъагэр метрэ шъитӏу мэхъу. Псыдэчъыпӏэм ишъомбгъуагъи чӏыпӏэ зэфэшъхьафхэм зэмылӏэужьыгъу, анахь иныр метрэ щэкӏ мэхъу, анахь бгъузэр метритӏум кӏахьэ. Нэпхъхэр анахьэу зыщызэжъу чӏыпӏэхэр псым тхъурбэ къытришӏэзэ, зигъэчэрэгъузэ, пэрыохъу цӏыкӏухэр къыгъэпсызэ макӏо. Апэрыохъухэр ары рафтингыр зикӏасэхэр мыщ къэзыщэхэрэр. Ахэмэ къуашъомкӏэ зыкъырырагъэхьэхэу псыхъом бэрэ щыплъэгъущтых. Гъогу уанэр хъымыщкӏэ къыщежьэшъ гранит къушъхьэтӏуакӏэм къыдахьэ. Нахьыбэм кӏащ къыхиубытэрэр япэрэ километритӏу. Гранит къушъхьэтӏуакӏэм хьалэмэтыгъэ теплъэ къезытырэмэ яз къыблэ лъэныкъомкӏэ къышъхьащытӏо шъхьэшхо тризубицкӏэ заджэхэрэр. Мыжъо плъыжьышэшъэ плъышъомэ защызгъэплъэкӏыгъахэхэм къушъхьэр зыукъокӏы зышӏоигъохэр дэкӏоенхэу амал яӏ. Ащ уфэзыщэрэ лъагъор псыхъо чӏыпӏэм телъэмыджэу хъымыщкӏэ узыщэрэм пэчыжьэп. Адрэ лъэныкъомкӏэ азэщ къушъхьэтхэм иӏахь зэпытхъыгъэхэр шъхьэгуащэ къышъхьащытых. Ащ рекӏокӏрэ автомобиль гъогум лэгъонакъэ бгытешъом урещалӏэ. Арышъ уигъогупэ тыдэ бгъэзагъэми бгъэшӏэгъон икъун Адыгеим ичӏыопс зыхеушъафэ.